Uriye Edemova Aydın Gecedi. Musafirler soğanlı ve kabaklı mısır buğday pütesini pek beğenip aşadılar. Uri kurusuyla yeşil çay içtiler. Çay olarga başta acı gibi göründü, birazdan beğenip başladılar. Püte de çay da hepsi kokulu. Birazdan ağaç çanaçıklarının içinde kichkene pomidorçıklar yaldağan şorba getirildi. Şorbanın suvu arınık ve gülgülü. Kichkene pomidorçıklar doğra almay bütün bırakılgan. Bundan da gayrı onun içinde kesek kabak, taze mısır buğday koçanı, uzun doğralgan soğan ve 2-3 dane bütün kartop bırakılgan. Üstüne çeberlikle doğralgan fesilgen sepilgen. Kemehan musafirlerini aşka davet ederken, balalarını düşünmeni, solarını babamnen Ahmadcan bakkalır dedi. Cevahir Kemeha sofrаны cıymağa yardım etti. Birazdan sonra ise musafirlerinin o günde bir tabak sarı pilav koyuldu. Ali menen Leyla bir-birine bakıp aldılar. Bizler bu adamlarını pek rahatsızladık, dedi Alime. Cevahir pilavını demek ki kart pişirgenini tacip alda söyledi. Bu arada Ahmadcan taze çay getirdi. Sizler bu aşını pek usta pişirir ekensiniz. Bizler ise sizge çiberek, sarma, dolma gibi kırmaşlarını pişirmege öğretirmiz, dedi Leyla. Bular Alime'nin kulaklarına yabancı sözler olup eşitildiler. Bir daha öyle aşlar pişirilgen zamanlar gelir eken mi? Dep düşündü. Öğretirim sizge de Paşaxanğa da. Bizler endi bir-birimizge yakın adamlar olup kaldık. Men sizlerge pek alıştım. Mana bir-birimizni pek çok yıllardan beri bilgen gibi keli. Kemehan'ın sesi birden kaltıradı. Gözleri yaşlandı. İçeri Aliye'nin Kemehan'ın kızçıkları kirdiler. Opa, Aliye bugün bizde kalsın da. Aytınız musafir ayamlarga, dediler hepsi birden yalvargan aldı. Ya Kemal kayda, dedi Kemehan. Aşhanede. Dayalarıma yardım eti. Kemehan Aliye'ni kucaklap manglayından öptü. Kızçıklarının başlarını sıypadı. Yaxşı, men aytırım. Olar sizin istegeniniz gibi yaparlar. Paşaхан apamız da kalsınlar, dedi kızçıklar birden kuvançlı seslen. Kim o? Dep soradı Aliye olardan. Senin tatan. Kızçıklarının ikisi de ellerinin Cevahir'ge işaret ettiler. O Paşaхан degül, Cevahir, dep Aliye olarga itiraz bildirdi. O hanilerge bengzey. Şunun için de biz ona Paşaхан deymiz. Kemehan terenden kokus geçirdi. Balalar ellerini bir-birinin omuzları üstüne koyup oynamağa kettiler. Kemehan onlarının ardından düşünceli baktı, kelip kona başına çöktü. Birden Cevahir'ni kucakladı. İçin ağlap başladı. Onun bütün vücudu silkinmekteydi. Alime, Leyla, Hatice bir-birine bakıp aldılar. Bu göz yaşlar kızçıkның babasının, Kemehan'ın kocasının bağlı olganını duydular. Elbet o cin kurbanıdır, dep düşündüler, sustular. Çünkü bu ağır günlerde bütün facialar cenk'nin bağlı olaydı. Benim kocam cenk'te ilak olmadı, mında korkudan otup atlap oldu, dedi Kemehan. Bizler nasıl zamanda yaşayımız? Ey Rabbim! Kırımlılar mında kelmezden bir hafta evvelsi, Kemehan'ın kocası idarede olgan toplaşudan pek geç kayttı. Kapıdan içeri kirgeninen karısından balalarını soradı. Onun çırayı toprak gibi, dudakları mosmor edi. Kemehan şaşmalaganından ne yapmasını bilmey, ona bir piyala soğuk çay berdi. İçiniz biraz özünüzge gelirsiniz, dedi. O karısına kiyik baktı. Kayda menim cigerlerim, dedi. Kemehan'ın cevabını bile dinlemey, yuklay atkan kızçıklarının üstüne kapaklandı. Okur ağladı. Kemehan onun elinden yakasından tutup çekkeledi. Balalarını korkuzmanız, Allah için aytınız, ne oldu? Dep yalvardı kocasına.
Мамаджан чевіріліп қарысыны құшақлады. Кемехан, жаным, тезден мында пек ұзақтан ватанларны немсе фашистлерге сатқан адамларны кетіре екенлер. Олар асылында сенің, менім кебі адамлар дегіл, жанаварлар екенлер, адам аша екенлер. Құсусан яш балаларны, менің қызчықларым оларға. Қардашы Ахмаджан бір вақытлар насылдыр бір китапта Африка орманларында бір қабіле яшағаныны, олар тірі адам ашағанлары аққында оқығаныны айтқан еді. Демек, өле шейлер ола біле. Ләкин бұңа қаршы не мақ мүмкін? Қышлақта өле жанаварлар не ұруша білежек еркек де қалмады. Эпісі женкте. Мында есе бір қач қарт құрт ве сақат еркеклер юрелер. Қожасының юрек хасталығы олмаған олса, кім біле, ода қайдаларда дұшманнен женклешіп юререді. Қары қожа сабаға жей ұқыламады. Баба көзлеріні юмды дегенде, киік-киік қычырды. Сабаға яқын төшегі içінде йылан тішлеген адам кебі чапаланды. Көкісінің сол тарафы пек ағырғанын айтып шекетленді. Ерге таң ярығы түшіп башлағанда жан теслим етті. Сізлер келе атқан күні бүтін мааленің қадыны бала чағасы ойевде топландық. Мен Ахмаджан Арабанин о жанаварларны алмаға кеткені үшін evге барыққа сығымадым. Оны yol içinde bekledim. Araba üstünde canavarlarını degildi. Garip kadınını, genç kızını, dülber balalarını korup şaştım. Lakin içimizdeki korku, nefret, yanık, dehşet sizin yanınızga barmağa, al hatır soramağa imkan bermedi. Ahmadjan kim olganınızны aytıp anlatmagan olsa, belki bizler alada kaçıp yürür edik. Biçare kadın, bala çağаны бірі-біріне қаршы сыттырмақ кімге керек екен, деді кеме. Пек толыққанından сөзлері ұзық юлқуқ ештілмекте еді. Оны anlamak zor mesele қардашым, деді Алиме қасеветлі сеснен теренден көкіс кечірді. Алла қасеветні инсанға көтергені қадар бермесін. Біз не байық, қатланамыз. Кемехан оның сөзіні таздықлар кебі башыны салады. Ақиқатен де дүнияның бүтін азапларына чыдаймыз. Анда жебедекілерге мындан да ағыр. Қардашымдан 3 айдан берлі хаберті бер yok. Анда Қоқантта анам да ағыр хаста. Ахмаджанен бабам қожамның жаназесіне келген еділер. Енді тезден қайтажақлар. Ondan son есе мен балаларымнен кетежек олам. Тиземде yorulғандыр. Хаста анамны озын бақмақ керегім. Bizim анда güzel evlerimiz бар. Қысқасы, Алиме апа, білесіңіз міне? Кемехан сақ көзіні аз açık sıқты, сөбеддешіне жедді бақты. Тезден авалар суып башлар. Балалар ненанда аран içinde yaşamak olmaz. Bizim mahallеге көчіп келіңіз. Қайнатамлардан қалма екі одалы, o günde ayvanı olgan evчігіміз бар. Анда yaşarsınız. Umutsizden айтылған bu sözlerden Алименің чырайы ағарды. Кемеханға, бедбақт қадын, біз ақшам сабай, яш, генч кеткен севімлі қожаңны хатырлатып, сені хышым ұрған фидан кебі солдырмас, яш өміріңе зевал олмас екенмізмі, деген кебі бақты. Ләкин Кемеханның оңа самими ве қати баққан көзлері оның жүрегіндегі шубелеріні дарқатып еберді, yok etті. Алимелер Кемеханларының evine көчіп келгенде, оларның ev сайбесі, оның бабасы ве Тайбе қаршылап алдылар. Алиме Тайбеге тәжіпленген алда бақты. Я, бұ қадын мұнда не япа екен, деп тұшынды. Тайбе оның тұшынгенini аңлаған кебі иликарлықнен күлімсіреді. Біздерді көчіп келмедік, ама шымды мұнда яшайым. Анда кімсеге бір şey айтмадым, ома алені бегенмедім, қысметіміз мұнда екен, деді. Бұл қадынның аяғы тимеген ер бар екен ме? Деп тұшынды Алиме ве elbet bu şen mahalecik. Andaki kebі қамышлық içinde дегіл, evчік де яқшы, деді. Andaki evчікке ана бабаңны кетірежексіңдір да? Тайбе Алимеге тікленіп бақты. Yok, деді бірден кестіріп.
Анам бабам мында келмек истемейлер. Ondan son оларны мында ким yollayacak? Bizler hepimiz nezaret altında olganımızı unuttun mu yoksa? Alime başını tersine salladı. Terenden kokus geçirdi. Adamlar başka koygedegil mahalleden ıştırmegi korkalar. Bu meşhurlarının biçare halkımızga olgan kılınuvlarının kene bir usuludur da. Kimehan arabadan düşken balalarını evçikinin art tarafındaki geniş bir odaga alıp kırdı. Bu sizin eviniz, begenesiniz mi? Dedi balalarga. Kemal'ın Ali'yi hoşnut alda başlarını salladılar. Serverçik indemedi. Çırayçığını sıtkan alda kenarga çekildi. Men özümüzün evimizge barmak isteyim, dedi. Yumruçuğının koz yaşlarını sildi. Kimehanin balalarının артından içeri kirgen Alime, serverçiknin ağlaganını көргенінен elindeki bohçalarını kenarga bıraktı. Ne oldu evladım, dedi. Özümüzün uzaktaki evimizge ketmek isteyim, dedi Kimehan, gözleri yaşka tolgan aldı. Alime ağlay atkan balanın ögüne çökkeledi. Ağlama oğlum, göresin mi, bu evçik biz yaşagan çalaş gibi yaramay degil. Temizçik, kapısı, penceresi var. Soğuk olsa uşumemiz. Mında divarlardan yel ufurmey. Şimdilik bu güzel tizeciknin evinde oturayık. Cenk bitip, ağan, baban kaytıp kelgen son, oz evimizge ketermiz. Elbet mutlaka ketermiz, dedi. Serverçik anasına yaşlı gözlerinen baktı. Siz anda olganda da böyle aytkan ediniz, dedi. Ağlamsıragan alda. Barıp, demi anası bırakkan bohça üstüne oturdu. Onun alı yok, bu günlerde keyifsiz, dedi Alime yanakla seslen. Belki susagandırsın, çay getireyim mi? Yoksa maç oldun mu? Dep soradı Kimehan serverçikten. Bala ona bakıp, yok degen manada başını tersine salladı. Men yuklamak isteyim, dedi anasına. Bohça üstüne yatmaga olup tedariklendi. Alime onu minderçik üstüne yatkızdı. Alime bohçadaki şeylerini yerli yerine koymaga aşıktı. Andan çıkan Kimehan aradan çok geçmey, çeçekli çayniknen çay ve 2 denedi, soğanlı mısır boğday pitesi getirdi. Serverçik yatkan minderinin yanında kırmızı çeçekli satın dastırxanını yaydı, pitelerini doğradı, herkesini çay içmege davet etti. Öylelik yemek vaktinde tabelçi ne üçündür pek kuskun edi. Bir yerde oturup olamadı. Hırman tegizlevnen. Hırman, arman, pamuk kurutulgan meydançık. Meşgul olgan 2-3 osmurge darıldı. Omuzundan da ketmenini bırakmaga yetiştirmegen Nazimge, sen leylek kaydalarda bıralqlanıp yüresin, dep jekirdi. Yigit ona taajüple baktı. Hırmanda çalıştım, ozunuz gördünüz de. Tabelçi onun cevabını sonunaca dinlemedi, mаңлайы түбünden kadınlar betke baktı. Nazarı Cevahir'nin çeresinde toktap kaldı. Kız kolaysızlandı. Meleke, dedi oz başına lakırdı etken alda. Kimlergedir dülber közlerini suzıp bakkandırsın. Yok ise, elinden balaban ketmen düşmez edi. Tabelçi sakat saktızını tutkan alda, o yakka bu yakka yurdu. Tosat Cevahir'ge nefretle baktı. Sonra nastan sarargan tişlerini sıtıp мысқылмен күлімсіреді. Kızının yanında toktaldı. Bir şeyler aytmaga niyetlendi. Lakin indemedi. Bu ters mezep adamның ögünden karamışık geçti galiba, dep düşündü Cevahir. Nabijan, bugün sen galiba sol yakinen turgansın. Oğlanlar yaxşı çalıştılar, dedi aşçı Karti. Yaxşı çalışkan olsalar, ularga darılmak degil maqtar edim. Bularның dersin erkegi ırgaçısı mында çalışmaga degil de rahatlanmaga kelgenler. Yalnız oz keyflerine köre çevirileler. Anasını men olarga keyif ne olganını gösterir edim ama... Tabelçi tişleri arasından kenarga çırt etip tükürdü. Aşçı kadın ona dargın alda baktı, lakin indemedi. Tabelçi açuulu, kızargan közlerini Cevahir'ge çevirdi. Niyetine yettin mi? Dep mıdırdandı.
Жевайыр onun не демек istегенин аңламады, ләкин сөз кошмага жасарет этип боламады. Карат экен, деди Жевайыр, яваштан еринден туруп кетти. Кадынлар акшам шыпанга кете атканда, оглеринде умутсузден бригадир пайда болду. Жевайыр, кызым, сен бир аз токта, деди. Кызга йымшак назарлар быракты. Сөзүнүн неден башлайжагыны билмеген адам кеби тушунду, тамшанды. Соңра тереңден кокус кечирди. Узун лафтын кыскасы, Жевайыр, сен ярымдан этибарен бизде чалышмай жаксың. Жевайырнын көзлөрү өгүндөн үйлөлүк эмек вакытында табелчинин мыскыллы күлүмсүрөөлөрү тикленип бакуулары пайда болду. Ниетине еттиңби? Дегенini хатырлады. Не үчүн, бу кимдин эмири, Орманжан эмже? Деди Жевайыр таажипленген алда. Эмир? Белки та о кадар дегилдир, ләкин бригадир не демесini билмей сусты, дудаклары кыбырданды. Мен энди чалышмага баягы огрендим де галиба, деди Жевайыр не демесini билмей. Сен чалышмага акыйкатен де огрендиң. Асылын алганда иш мындай дегил. Бригадир кызга түшүнчелүү алда бакты. Онун кеткенini бригадирдин өзү да эстемей. Акыллы, язмага чызмага билген кыз. Уңа эр вакыт арка. Набижан бирде-бир курназлык япып, өз фиятын көтөрмек үчүн хасталыгыны себеп этип ишке келмесе, бу беладан оны дайыма Жевайыр куртара. Экинчи тарафтан онун фена адамларынын элине түшмесинден корка. Чүнки пек чок көйдөшлөрү бу бичаре халкынын бир түрлүү кабаты олмаганын билмейлер. Төпеден алынып бирок кылган тешвикатларга, ялан фитнелерге, бефтанларга капылып, кырымлыларга нефретнен бакалар. Эркеклер исе фурсат тапканда кадын кызларынын намусуну аяк астына алып таптамактан качынмайлар. Орманжан муаребеде ватан мудафаасы үчүн жан алып жан бере аткан жеңчинин кызыны фена адамлардан корчаламага тырыша. Буну өзүнүн боюн боржу деп сая. Белки о чешит түрлүү олмажак түшүнчелеринен өзүнүн афиле азаплайдыр, яңыладыр. Себзежилик бригадасынын башы Рахматулла Орманжаннен 1 жашта, ихтияр, жакшы адам. Бир көзүнө ак түшкени үчүн сокурланып калды. Бригадасына эсап-касап ишлеринен ограшкан адамдын ялныз башы жакшы чалышмак дегилди, эл аягы да чабык болмак керек. Анда табелчи болуп чалышкан Шемсинурда исе бу чизгилеринин эч бирisi жок демек мүмкүн. Анда эркек киши болсо да жакшы, амма уну ошондо кайдан алажаксың? Энди кычырып башлаган тырнакча ичинде хорасчыклар беле шымды жеңктелер. Карттын акылына бирден Урук ве алма бакчасынын карабулу Темиржан тушту. Пуштеров, деди өз башына лакырды эткен алда бригадир. Өзүмүздүн Набижан да ондан чок артта калган сөй дегил. О аз ачык көзүн ачмаган болса, Набижан кызны якат тутурмаганы үчүн памук фиданларыны себеп этерек бастырыкка така биледи. Бу да онун кеби бир будала. О не үчүн женкке кетмеди? 4 мучасы сапсаглам. Ойлойди, мама галиба жаш экенде теректен учкан, мээни сарсыткан эди. Бу женкке бармамак үчүн себеп бола билеми экен? Белки оладыр. Уну экимлер биледир элбет. Карт Жевайыр акында түшүнгенде, бу пезевен кериф менин акылыма кайдан келди деген кеби башыны какытты, фена фикирлерден куртулмак истеди. Ошондо бир шейни жакшы биле. Кышлакта окумуш адам жок демек мүмкүн. Демек оны бу ишке ким тевсие эткен болса, doğru иш япкандыр деп түшүндү Орманжан. Өз түшүнчелеринин нетижесинден кубанды, күлүмсүреди. Кызым Жевайыр, кышлакта окумуш адам калмады. Эписи женкте. Шунун үчүн де сен шымды кетменнен дегилди, калемнен, башнен чалышсаң, бизге чокча файда кетирирсиң, деди катиетли. Ода насыл иш экен? Жевайыр бригадирге таажипленген алда бакты. Сени кызым себзежилик бригадасына табелчи олаrak тайын этмек истейлер. Мен белесем фена болмас, деди карт.
Я Шемсинур? Анда Шемсинур чалышады? Чалышмага чалыша, амма ишни бежирип болама экен. Рахматулла да yorulgan. O da ihtiyar adam, dedi brigadir. Eralda yok deme kızım. Anangnen de laf et. Bu haber Cevahirni bayagı o yakta beklep turgan Leylanen Hatijeni taajüplendirdi. Lakin olar ne dep kızının көңүлүн almaga bilmediler. Sen anda Alime apti hepsi bir yollamaz, dedi Hatice. Cevahir ne demesini bilmey omuzlarını kıstı. Bugün işten sonra olar uçu Abibullah ağanın karısı Azizege al-hatır soramага barmak gerek ediler. Cevahir her şeyini unuttu, evlerine ketmege aşıktı. Alime için bu haber çok yanılık degiledi. O kızını indemeden sabırla dinledi. Cevahir ona tabelçinin yapkan ters mezepligini de aytты. Endi her şey keçip ketti ana, dedi kulimsiregen alda. Pamuk ösümlügünü kestin dep meni bastırıkka koyduracak edi. Brigadirimiz Ormancan emce olmagan ise, iş kayda barıp çatar edi, şimdi tasavvur bile etip olamayım. Alimenin tegiz beyaz manglayında ter tamçıları yıldırады. Kızına düşünceli alda baktı, sustu. Kafasında insanını dehşetlendirici düşünceler uymaylaştı. Bu Bakça Karalvulunun kurnazlığı iyilesi degen fikirge keldi. Demek o manga tırnakça içinde merhamet gösterivden bir şey çıkmacağını duygan, araga başka adamlarını düşürgen. Ormancan akanı da o kandırgandır. Kart adam kara niyetli kişinin iyilesini kaydan bilsin? Ona Şemsinur öz işini becerip olamay dediler ve selam. Şemsinur öz işini belki yaxşı beceriyedir, lakin çapıp çapkalamaga sevmey, erkek kız. Eğer brigadir aytgаны gibi işini düşüngen olsalar, anda Cevahirni degil de Nabicanны yollamak gerek edi. Erkek kişi bayağı tecrübeli tabelçi. Demek bu iş kimnindir kara niyeti üzerinde kuruldu. Alime bu teklifke tuşunu bile oturmay, derhal cevap verir edi ama balaga düşmanlık yaparlar dep korkan. Alime Bakça Karavulunun olgan tırnakça içinde samimi sübetten sonra bir da anda işke barmadı. Taybege işke ne için barmaganının sebebini aytmadı. Biraz keyfim yok dedi. 2 kun keçer keçmez olarının evine Rahmatullah'nın ozu keldi. Bu yüksek boylu, arık vücutlu, bir gözüne ak düşken kişi Alime'ge sınayıcı nazarlar bıraktı. Onun ne için işke barmaganının meraklandı. Kadın ona öz vaziyetini nasıl anlatsın? Düşüncege daldı, indemedi. Ayda keçkenge mazı derler. Aslında men mында başka işten keldim kardeşim. Bizde Armanda çalışkan 5-6 erkekke aşçı gerek. Men belesem sen bu işini yaparsın. Balalarının aşlarına sularına mukayyet olursun, dedi. Bu iş Alimelerinin evinden bayağı uzakta. Buna bakmadan Alime anda barmaga razı oldu.